Sad kako to radi? Znači samo se pokazuje slika. Funkcionira je počelo. I automatski sad. Znači mi smo označili na ovaj način pokazati kako radi, ali ja sad neću. Ovo je promocijski, znači ovo je za promociju. Pa ništa, onda barem majicu vam damo kao uspjeh. Evo, to je to. Super, jednostavno da vidite. Sad ću vam pokazati ovako. Ja ću to ručiti. Ima i novinat, znači samo se spektra. Znači ovako. To moraš odgovoriti. Sad ćemo probati konkretno, ali da ćemo prepoznati ovu utakmicu. Postoji šansa da ćemo imati ući. Znači kako to radi? Znači samo se skenira. Evo ga, i upravo sam vam patio ručan. Ja ne vjerujem. Evo, super. Evo ja ću vam sad samo dam prst. S ovim konkretnim svima upravo tako da ste vi, znači ovaj mjesec ste mirni za računom Britskog. Promocije, znači usluge, već se slike plati na mobilno. Evo ga, tako da ste strahom. Jel se isplatilo čekati? Je. Jer će vam poslat, ćemo vam znači mail. Sretno. Jako.